Pozdrav svima! Danas se družimo uz temu koju ste vi tražili da obradimo. Tema je da li vas voli, kakve emocije osjeća prema vama osoba na koju mislite u ovom trenutku. Krenut ćemo polako u tumačenje, a vi zapratite kanal sa kojeg gledate i imate na YouTube i na TikToku kanale koji se isto zovu Exalted Venus Tarot Astrolog. Pritom proverite broj pratilaca, zato što ima i lažnih profila sa malim brojem pratilaca. Tako da, dragi moji, ukoliko su vam potrebne lične konsultacije, obratite se meni direktno preko e-maila koji je u opisu videa. I znajte da ukoliko vam se neko obraća sa mojom slikom, da to nisam ja, da su to lažni profili, tako da imate kako da dođete do mene preko e-maila i radujem se našem skorašnjem druženju u konsultacijama. A mi krećemo da obrađujemo temu da li vas voli, šta misli o vama osoba na koju vi mislite. Zamislite osobu, povežite se sa energijom i da vidimo šta možemo saznati o njegovim osjećanjima. Ova osoba dosta racionalizuje svoje osjećanja. U pitanju je intelektualni tip jer imamo dve karte vazdušne energije, tri. Imamo vagu, imamo vodoliju, blizanci, imamo device, također intelektualni tip. Ali imamo dosta ovdje i pehara, imamo emocija, imamo strasti. Da vidimo možda ove sentimentalne poruke, da li će nam se nešto tu otvoriti, zato što vidim da ova osoba dosta racionalizuje, da dosta strast dolazi do izražaja. Ova osoba nešto zaista želi da vam kaže, da vam prizna, ova osoba bi mogla da vam nešto kaže u afektu. Ovdje imamo viteza, mačeva, vidite kako juri, za nekom strašću, za nešto novo, nešto je ova osoba saznala, shvatila. Ova osoba vas je posmatrala, proučavala, inače tip koji dosta razmišlja, povuče se u sebe i sam analizira svoje emocije, sam se pita da li treba, da li ne treba, da li jeste, da li nije. Imamo pustinjaka, mudru osobu koja je dosta, i pustinjak je devet pehara, devet novčića, govore o nekome ko je samostalan, neko ko teži toj nekoj svojoj slobodi, samostalnosti i zato sve nekako racionalizuje. Ali ova osoba, ono što ne može da porekne, a mnogo toga poriče, zato što sa četiri pehara ovdje imamo kartu gdje ova osoba kao da neće da vam se otvori, što se vi ne otvorite, što ne misli da je pravedno, imamo pravdu i četiri pehara. Dakle, ovo je osoba koja želi reciprocitet i moguće da nekad pogrešno tumači neke vaše poteze, korake. Mislim da ste jedan i drugi malo zatvoreni i zato ovdje kaže karta bezbedno je da volite, otvorite vaše srce, da primite i da dobijete najviše energije od svih. Dakle, to je ono prvo što pričam, uzimanje, davanje, reciprocitet. Ova osoba je zatvorena, misli sve dok se vi ne otvorite neće ni ona, zato što to ne bi bilo pravedno. Međutim, kao da nešto želi da vam kaže, da vam ukaže na neku nepravdu, onako kako ona osjeća da je učinjena neka nepravda i ovdje misli da trebate dati ovoj vezi šansu i da radite na svom partnerstvu. Osoba smatra da na mnogo toga treba da radite, zato što kaže ovdje pratite crvene zastavice, znaci vas upozoravaju. Ova osoba kao da vidi neke crvene zastavice, vidi neke znake upozoravanja, misli da možda, kaže make the effort, velika ljubav je vredna da se povuku koraci koje ste vođeni da radite. Misli da možda se ne trudite dovoljno, pa zato ni ona se negde povlači, pa ona racionalizuje, pa ona razmišlja šta osjećate vi, šta osjeća ona. Mars u Škorpiju u 9. kući, dosta je strasti, to što je nepobitno. I ovdje sa 9. kućom vi imate da realizujete neke zajedničke, da kažem, neke zajedničke sudbinske tokove, nešto sudbina vas povezuje sa tom nekom snažnom energijom Marsa u Škorpiji. Ovo je jaka intelektualna povezanost, a ovdje ova osoba racionalizuje svoje osjećanja. Sa 6 pehara bih rekla da i tekako ima osjećanja, ali ona racionalizuje i povlači u sebe i stalno analizira da li su obostrana. I mislim da to radite jedan i drugi. Ovdje imamo dve energije ljudi koji su svoji, koji su samostalni, koji su slobodni, koji su slobodoumni, koji se štite, žele slobodu,
a negde vape za 6 pehara je najslađa karta emocija. Vidite, to je ona dečija iskrena zaljubljenost, to razmena osjećanja, razmena poklona, to je nostalgija, to su sećanja. Vi sa ovom osobom imate neku neobjašnjivu povezanost i to baš na tom nekom emotivnom nivou, da se negde vaše duše prepoznaju, ovo je karta srodnih duša. Međutim, i jedan i drugi, te duše koje se prepoznaju su jako samostalne i buntovne i... I ovdje imamo upravo to bežanje od tih spoznaja. Ova osoba je nešto shvatila, onda beži od to. Shvatila je sa ovim ljubopitljivim pažom mačeva, nešto je ispitivala, nešto je shvatila, ali ona negde beži od tih svojih shvatija, okreće leđa ovoj energiji srodnih duša, vidite. I povlači se u sebe i pokušava da izvuče neke mudrosti sa pustinjakom i shvata da beži negde, možda je shvatila da beži od osjećanja. Možda ova osoba bi toliko toga rekla, uradila, možda bi vas pretrpala porukama, ali se negde uzdržava od toga i možda se okreće na šalu, zato što se mačeva obično se... onako površno tumači kao karta laganja, varanja, podmetanja, ali sve mačeva je karta i šale i od negde ova osoba se nešto okreće na šalu, negde da dosta komunikacije, ali negde šaljive i ovdje imamo kraljicu mačeva koja je, da kažem, ona dama u tarotu koja je dosta intelektualna, cinična, sarkastična, ironična i tako da dosta idemo na tu ironiju, sarkazam, na cinizam, na šalu, na izvrtanje na šalu, tako da ova osoba dosta je zatvorena što se tiče emocija, ali emocije tekako postoje. Da li je to ljubav, ne bih rekla da je se razvilo toliko duboko, ali da ovo može da se razvije tekako vremenom. Za sada ovdje imamo neki novi početak, imamo as štapova, to je vatreni, strastveni novi početak, pogotovo pojačan sa vitezom mačeva, to je energija, srljamo napred, idemo pravo, idemo ka ciljem, kao što imamo i ovdje Marsa u Škorpiji, to je kada se ustavimo na cilj i ne mašimo. Ova osoba želi pravdu, reciprocitet, ovdje imamo 2 karte reciprociteta, tako da ova osoba kao da čeka na vas da se otvorite, da vi nešto učinite, da biste vi nešto dokazali, da bi ova osoba mogla da se otvori. Da vidimo još neku kartu. Dakle, mislim da za sada ne bih rekla da je ljubav u pitanju, ali da je nešto što može da bude itekako ljubav i itekako ste duboko povezani, itekako jedni i drugi proučavate za sada tu konekciju, jer mislim da je sa ovim asom štapova nešto novo, Burning Desire, da, ovdje velika strast, tu imamo karte strasti, ali šta je sa ljubavlju? Real feelings, evo, kaže prava osjećanja. Vi delite romantična osjećanja koje su vredna da se istraže. Pa da, bukvalno imamo istraživanje osjećanja, imamo 6 kupova koje su osjećanja, imamo as mačeva koji je istraživanje, imamo proučavanje, dubinsko proučavanje ovdje sa pustinjakom, dakle ovdje neke mudrosti koje se donose na osnovu pređašnjih iskustva i pokušavate da naučite kako bolje, kako da primenite na ovo sadašnje iskustvo. I kaže unexpected connection, opposite, kaže neočekivana konekcija, suprotnosti se privlače. Dakle, ova osoba je malo i zatečena ovom konekcijom. Kaže, kako da kažemo, intuitivna konekcija, telepatska konekcija, vi komunicirate iznad reči, izvan reči. Dakle, da, i jedan i drugi ste se možda malo zatekli sa ovim dubinom povezanosti koju osjećate. Da, postoje prava osjećanja, ali ona se za sada još istražuju, kao i velika strast, psihička konekcija, odnosno neka onostrana konekcija, intuitivna konekcija i konekcija koja je neočekivana, pa vas je zatekla, ali malo i nekonvencionalna. Ajde da vidimo još neku poruku od ove osobe i da zaključimo ovo čitanje. Da, ovdje imamo veliku strast. Ne, ustezanje od nje, ti si bitan, ti si bitna, opet strast. Da li ti je stalo? Da, ovdje se preispituje i drugi da li je onom drugom stalo, ko je ovdje, kome bitan, nije bitan, ali strast je ono što dolazi tekako do izražaja, pogotovo s energijom Marsa u Škorpiji sa kojom smo otvorili čitanje. Tako da, ovdje postoje osjećanja, postoji strast, ali ovdje se i dalje vi negdje preispitujete šta ona druga strana misli, želi, pa samim tim što ste otvorili ovaj video, to je dokaz da se preispitujete, tako da ovdje ima i tekako potencijala, ovo je snažna konekcija,
i molim vas da mi pišete u komentarima na koji način je rezonovalo sa vama, da li je rezonovalo sa vama i do nekih novih tema koje možete slobodno da predlažete u videu. Ja vas sve ljubim, pozdravljam vas i želim vam sve najlepše.